uthingole nkosazane wena ubiziwe amazulu wena uxotshiwe uthingole nkosazane Siyakahlela nonkosi siyakahlela shwabade wena ubiziwe amasulwini ukhonjiwe ngomune wasezulwini inkosi uthingolwe nkosazane kokubeka isandla weshwabade bathi uphilisa abantu oyofika phambi kwakho inkosi kusise bese abantu bayaphila abantu bayanuka wena ukhipha amadimoni wena ubiziwe wena ukhonjiwe wena uqothiwe usheme wethembe wena wena ubiziwe mazulu wena ubiziwe mazulu yebo shwabade nonkosi wena washwabadela inkomo nempondo zalo wena ubiziwe shwabade wena ukhonjiwe wathi usathane ukuthela ngehlazo omhlawe Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor nanti ioffice lika Dr X eduze neMpumelelo Security Center asambe sikuthathe sikubeke nantiya angeke uzibona mvume ngawe xaba angeke mvume ngawe nonkosi yavuka sesikhona ke mbukeli la eoffice lika Nogwaja Gesi office number 32 kuMngeni Road eMngeni Center second floor sikhona ke njengoba siphakathi la sikhombisa iziwasho lapho ngempela zizobe zithengiswa ubaba uShengi njengoba ubona ke nawe emva kwami zinsebenzo lezi kaMprofeti ezizobe zikusiza njengoba kukade nidinga sezikhona ke sithi isiZulu zigawulwe zabekwa mina ngithi ke umprofeti iwasho unenzele wayiletha sezingangani maqhawe izo zonke lezi ezinye zazo ayipheleli ke lapha emashalofini zisazopakishwa lapha ngemuva ezinye nazi la ngale kwecounter ezinye zikhona lapha eoffice lika baba uNogwaja Gesi ziningi zilindeni namaqhawe ukuthi nitholele zona noma kunini mawufika uzokwazi ukuthi uyitholele insebenzo einamandla insebenzo eyizokusiza sanibonani maqhawe eindaweni zonke uDJ Asiwe abantu lo enqabeni ministries ngaphansi kaMprofeti uXaba uNogwaja Gesi umavula kuvaliwe njengoba ke ubaba ayingithumile ngeledlule uphinde wangithuma ke namhlanje wathi angidlulise nasi isimemezelo seindaba ezimnandi njengoba ngeledlule ngangithe ubaba uthi angisho ukuthi uhlelo luyaphela ngenxa yenkinga ezazikhona ubaba ke uthe namhlanje angisho ukuthi indaba ezimnandi bahlalile phansi kwaxoxiswana kwavunyelwana kwaphuma ke ukuthi ke okumnandi nakho kuyaqhubeka uthe ubaba ngisho ukuthi ngesonto ngo9 ekseni uhlelo lukhona kuze kube u10 lunama advert ikhangiso ungadideki iqhawe mangabe kuseyi advert uyitshela ukuthi seliphelile lusuke lungakapheli lusaqhubeka uma kuphela iadvert bese ke impinda noma ama repeat ami kanje ngomsomluko ikhona ngo5 ekseni kuya ku6 ekseni nangolesithathu futhi iba khona ngo5 ekseni kuya ku6 ekseni nangolesihlanu futhi kunjalo nje ikhona ngawo u5 ekseni kuya ngo6 ekseni nangomgqibelo futhi ikhona ngo9 ekseni
kuya ku-10 ekseni. Ayina advert ke leyo, waya nje udede, kumnandi kakhulu, ungaphuthelwa. Utheke ubaba ngisho ukuthi uyacela ukuthi niqhubeke nileseke uhlelo nilibukele. Siyacela ukuthi nuhlabene ulawule Maqhawe, nitshele mhlambe nabangakezwa ukuthi uhlelo liyaqhubeka nama repeat ami kanjani. Wasethi ke ubaba uyacela ukuthi angedlulise ukuthi kwabafisa ukumbona uyatholakala eDoringfontein ngasenkomeni taxi rank. Utholakala nini na? uLesine, uMgqibelo, iSonto. Njalo uma ufisa ukumbona mhlawumbe ufuna ukumbona 1-on-1 kunenkinga ezikhona uzokwazi ukuthi usizakale. Neziwasho futhi uthe ngidlulisa ukuthi ziyatholakala, ngabe ukude noma useduze uyeza uzoyithenga. Mawukude ungakhohlwa ukuthi uyaposelwa la okhona zifinyelele kuwena, kuhlala kuvuliwe. Ufonela nje inamba zala ekhaya lezi ezu-011 nazi escreenini bese wenza i-order. Kuhlala kuvuliwe ke la enqabeni Monday to Sunday uma ufuna iziwasho. Nalapha na ke eThekwini ubaba uMprophet une-office lapha ngase Durban Station, opposite nje Durban Station, kuMngeni Road, eMngeni Center, second floor, office number 32, duze neMpumelelo neSibongibusa security company. Kuhlala kuvuliwe, kuvulwa Monday to Saturday eThekwini. Utheke ubaba uMprophet uyacela ukuthi ke sileseke kakhulu uhlelo Maqhawe. Ningakhohlwa ke ukulandela nezinkundla zokuxhumana zasenqabeni, uTikTok, uFacebook no-YouTube channel. Ku-TikTok ubhala uDr Ogcwele, uthi nje Dr Prophet Xaba. Bese lapha ku-Facebook nakhona uDr Ugcwele, uzothi Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe. Ku-YouTube channel uzobhala nakhona futhi uDr Ogcwele, uthi Dr X Nogwaja kaGesi. Niqaphele ke Maqhawe, thina akukho la sithi faka khona imali ubaba uMprophet akuhlolele, uza kuyena. Uwena ofonayo, akusithina enqabeni esifonayo. Niqaphele amaqola, nilandele nezinkundla zokuxhumana nohlelo Maqhawe uChannel 260 Mpuma Kapa TV, nibukele uhlelo. Amen. Aibo, shoot. Bheka ithonga lakho, awubheka awuhlale phansi. Dula fatshe. Uthi ubaba mkhulu, Tate o re ke bue. Niyazi ukuthi kunabantu abagcwele lapha abalimele, abanye Hona le batho ba balinyazwe bangata ba amadoda batletse wabo. mo ba lemaditseng ke banna ba bona. Abanye balimele. Ba bangata ba lemetse. Khona amadoda alimele Hona le banna ba ba lemetse. ngoba hleli namabhokolo endlini. Bana dutse le basadi ba Angafuni ukucelwa. ba sa batleng go jwetsi. Bafuna kugcine izwi labo. Ba batla hore go felle lentswe ile la Ayizwi bona. lendoda. Ha ile lentswe la monna. Khona lapho wesifazane olimele enhlizweni. Hona le wa mosadi wa lemetse mo Indoda pelong. ibhokolo endlini. Monna o mo lemaditse. Khuluma yonke into. Bua ntho nngwe le nngwe. Ulimele enhlizweni. Lemetse pelong. Ihamba yobuya ekseni. Khutla mo. Uthi uyayikhuza. Ha re wa mo galemela. Ikutshela ukuthi ngiyakodla, ufunani, Ha o ufuna jwetsa hore ntoni. nna ko fa dijo o batla. Kanti uzela ukudla wena. O tletse dijo Ngoba na. uzele yona indoda. Hobane o tletse yena monna. Lalani bakwethu. Mamelang batho beso. Uthi uNkulunkulu kimi. Modimo o Wakhuluma kimi uJehova. Modimo bua. Wathi njengoba eganile ukaMajola. Ya ka hanyetse. Akaganile le yandla. Hanyala. Akaganile imoto. Hanyala. Akaganile imali. Uze kimi. O tlile ho nna.
umfazi mayegana mosadi ha akazogana imali yakho ha nyala tšhelete ya uyabona ogana imali yakho wa nyala ogana tšhelete imoto wa nyala koloi usendleleni o tseleng bakhona phakathi kwenu ba bangata ha abahlezi namadoda ba dutseng le banna abaganile bagana imali ba nyetse tšhelete mzukwane kwaphela imali hlang tšhelete e fela la ushaya utshani le wena o kodwa shapa uyazazi ngoba la wa ikitse ha o ukuthi le ubanjwe nje imali gore kuphela o tshwere ke tšhelete fela unkosikazi mayiganile egana umprofeti ha nyetse moprofeta akaganile imali ha nyala tšhelete ngoba gobane ume ekhona egcekeni ha le teng lapeng noma kungekho le ha ke siyo kumele azi ukuthi kunomkhulu nogoga bakhona tshwanetse a tsebe gore kuleli bona le bontate mogolo le bonkoko ba ba leng teng moo noma egqokile le ha apere akagqoke acabange impahla ayigqokile ukuthi uyigqoke tshwanetse kuphi. a nagane gore o e apere ka e seaparo sa angahambi sa inqunu a se ka tsamaya a sa egcekeni apara lo babamkhulu ko lehaeng la bontate mogolo ngoba bayiganile ha nyetswe yingakho bakuthiwa ushaya umfazi kusekhona obaba Ha o na le babebuza moshapedi bethi ngaba lo mfazi ba mosadi omshayayo o moshaba ngoba kwabo. umfazi akuyena Hobane owakho mosadi a se yena wa hao. umfazi mosadi akuyena owakho a se wa hao sanibonana enqabeni dumelang enqabeni sanibonana enqabeni dumelang enqabeni sanibonana enqabeni dumelang enqabeni sawubona mntanami dumela ngithi ngwana mina mntanami ke re nna ngwana mangisela ha ke santsa lo le nto le mo ifunayo Thongwe uzoyithola le ngwe e batlang o tlo e as thola. long as A bangisaphila santsa le ke phela umuntu owenza amanyala akalifuni iqiniso motho a etsang sebe ha a batle nnete makhulunywa amaqiniso How uphuma poor is- asole athi bekungamele kube ukuthi na a sa tshwanela gore a re ngoba ufuna ukuphila emanyaleni gobane ba tlo phela sebeng sanibona dumelang ake ngisho before ngiqhubeka pele ke tswela pele ngicela bonke abalimele ke kopa bohle ba ba lemetseng abalinyazwe odadewabo nabafowabo ba ba lemaditseng ke bo ausi ba bona le bo abuti ba bona ngeke bezela ngaphambili ke kopa ba tle pele ngicela ungahlali ufike uguqela phansi njengamanje e tlhagane jwale wena o lemaditseng ke abuti kapa ausi ave kubuhlungu go bohloko ukulinyazwa igazi lakho go lematsa ke madi a gago ave kubuhlungu go bohloko umuntu abe nomona emndenini motho a ba le mona lapeng akhohle ukuthi ngoba lento nayo nawe Thona le awuyiphanga yona se- uphiwa abantu bakini Ufile ke batho noNkulunkulu ba wakho heno. yekelani umona tlogelang emndenini mona lapeng yekelani umona emndenini tlogelang mona lapeng abanye namanje phakathi kwenu Ba bang ha- inhliziyo ha- zabo Impilo zibuhlungu tsa bona di zilinyazwa buhlungu. imndeni Dilimaditse ke zilinyazwa lapa. abafowabo zilinyazwa odadewabo lemaditse ke bo ausi mawuqala uthi ufuna ukwenza into ethile ha o re ba tlo etsa ntho e itseng thi uzenza ngcono o iketsa betere abanye phakathi kwenu njengoba ngikhuluma ba bang hare ha lona ya ke ke bua. balinyazwe amadoda abahleli Balimaditse nawo ke- balinyazwe abafazi abahleli Balimaditse ke basadi ba dutseng nabendlini le ba- mawuphuma la ha o tswa mona uyebhubesini o endlini ya taung ko ntlong ingene emnyango la ngathi niyazwana kena mo monyako ka Manje re la uphuma utlwa. la Ha esontweni le tswa mo kerekeng endlini ko ntlong nkosi esikelela i-afrika modimo o tshireletsa afrika ufuna ukunithandazela ke ba tlo le rapella
ngicela ukuthi ungalimali. Ke kopa o ska lemala. Phola, Fola. phola, Fola. phola, Fola. phola. Fola. Ufuna uphole. Ke batla o fole. Inhliziyo yakho iphole. Pelo ya hao e fole. Ungasilweli futhi. O ska itwanela. Ungakhulumi kakhulu. O ska bua haholo. Bayekele basho yonke into abayithandayo. Babuhele babuye ntho Ela e ba e namhlanje ratang. mntanami. Ke kopa kajeno bana. Ubayekele. O ba tlohele. Ngisho phakathi emndenini. Lapeng ka mohara. Awuqhubeke nohambo lwakho. Tswalla pele le tsela ya hao. Qhubeka nohambo lwakho. Tswalla pele le tsela ya hao. Ukuthi bathini? Hore ba reng? Ukuthi amagama abhlungu athini emva kwakho. Batho ba Kodwa ababe into a re- engizoyicela kuwe. Se ke tlo ikopa ho Ukuze wena. ubusisele Hore o tlhole enqabeni. fatshe Ngicela ka uqhubeke mona. nohambo lwakho. Tswalla pele le tsela ya hao. Bangakulibazisi. Ba ska o lebadisa. Zonke inkulumo kusuka namhlanje Dipuo esiza tsohle tse kuwe di tlang ho wena. engalungi la iqhamuke emndenini. Tse di sa lokang di Ngifuna tswa ukuthi lapeng. uyithathe Ke batla o uyinqabe. nke o di nke o di boloke. Uyigubhele umgodi namhlanje. Di epele mosima kajeko. Ungakhohlwa ukuthi kukhona abanomona Ska lebala hona le ba bana le mmoho. abangafisi ukuthi uqhubeke uye Ba ba sa phambili. batlong hore o ye pele. Ave kubuhlungu kuma Ho bohloko ho ema. ukuma kwegazi lakho endleleni yakho. Ho ema madi a hao Ngapha tseleng ya ubheka hao. abathakathi Ngapha o shebile ngapha. Ngapha baloi. ubheka izitha Ngapha o emsebenzini. shebile dira Nawufika mosebetsing. ekhaya nakhona Ha o fihla ko izitha. ntlong ko hae ke dira. Ufika izitha Thiba dira. emsebenzini. Ko mmerekong. Ufika izitha Thiba dira. la uhlala Mo khona. dulang teng. Awufika ekhaya Ha o fihla endleleni hae mo lakini tseleng. nakhona uyofika Le izitha ka hae futhi. o tlo tshireletsa dira. Ave kubuhlungu inyoka uma ngabe Ho bohloko ngaphakathi noha endlini. e le ka mo hae ka mo jareteng. Ingcono inyoka elapha ngaphandle. Betere Kunenyoka esendlini ngaphakathi. le hona le ye ka mo hare ka mo lapeng. Fana nakhona la. Teng mona. Kungcono isitha esingekho la ngaphakathi enqabeni. Ho betere Kunesitha sera se esila se ngaphakathi teng. enqabeni. Ho be le sera se se leng teng ka Hayi mona. angizwe ukuthi Ha di ngithini. nkutlwe hore ke reng. Yekelani uba nesitha Bona kule ndawo. bona le- Wonke umuntu le- akahlambuluke. Someone lo monga Angabe hlambuluka. bikho umuntu amzondayo. Iskaba le motho Angabe o bikho umuntu hlile. angamthandi. O ska ba le motho o sa- Hlambuluka. Hlapoloha. Mawusuka la uye ekhaya. Ha o tloha mona o ya hae. Uyacabanga nje Wa nahana. engabe ekhaya Ko hae umqansa. ke thaba. Ukambe ufika nje la ungena nje Ha o kena engabe kuzokwenza ho tlo etsahala eng? engabe usibani bani uzothini. Mang mang o tlo reng? Ngoba uyamazi ukuthi Ubani wa vele wena motseng? akakufuni. Wena ha o batle. Yonke into othi uyayenza Tshangwe le ngwa hore wa e etsa. uyayisola. Yena wa isola. Yonke into othi uyayibeka Tshangwe le emndenini ngwe le ngwe wa e uyayisola. wa isola. Yonke into othi uyayibeka Tshangwe le ngwe le emndenini ngwe wa e u-against lapeng. yona ngaphakathi emndenini. Ka mohara ha lapa. Ngicela sigebise amakhanda Ke phansi. kopa re shebise dihlooho tsa rona fatshe. Baba onamandla Ntate wa na le matla. zulu lemfihlakalo Lehodimo la phitlho. awaqamba manga Ha o bue maka. izwi lakho Lentswe la hao likukhanya. ke o kganya. Naba abantwana bakho Bana ba hao ke bana. namhlanje Kajeko. namhlanje Kajeko. namhlanje Kajeko. namhlanje Kajeko. bayeza kuwe Ba tlile ho wena. balimele Ba lemetse. abaphole baba Ha ba fole ntate. bapholise baba Ba fodise ntate. ukuze inhlanhla ingene. Hore lehlohonolo le kene. Ngizocela Ke tlo kopa. ingelosi Lingeloyi. libapholise Le ba fodise. onke amanxeba Bohle tse ding tse bubusitseng bohloko. asemndenini A lapeng. ngaphakathi ekhaya Ka mo hae lapeng. ukuze bavuse imesi Hore ba tsose metse. balwele baba Ba lwelane zonke ntate. izimpi Dimthotho zohle. zangaphakathi Tsa ka emndenini mo lapeng. namhlanje baba Kajeko ntate. bapholise Ba fodise. nangulo yankosi Ke ole modimo. uyahlukunyezwa Ke ole wa utlwisa Udadewabo. bohloko. Ke ausi wa hae. umfowabo Ke abuti wa hae. O uyahlukunyezwa utlwisiwa bohloko emndenini lapeng. uyahlukunyezwa Wa hlopheha.
o-anti ke bo anti uyahlukunyezwa wa go tlosa zihlobo bohloko zakhe ke batho ba habo namhlanje kajeko mgezi mohlapisi bonke labankosi bohle modimo ongiphe bona bomphileng kule bona ndawo plekeng ena ngizocela baphole ke tlo kopa ba fola ubapholise ba fodise babeqeda ukuphola ha ba fetsa ho fola ubapha inhlanhla o ba fe lehlono ubavulele o ba bulele bezile phambi kwakho ba tlile pele namhlanje ha o bapha kajeko amandla ba fe matla okuvusa imisi o tsosa metsi bapha amandla ba fe matla okuvusa imsamo ya o tsosa di-altar tsa bapha badimo amandla ba fe matla okugcina ha o lokisa amacala dintwa asemndenini tsa lapeng kunabantu abashona ho na le batho ba hlokofetseng abenzelwanga lutho ha ba etsetsa seng ngicela nkosi ubaphe ke kopa modimo ba fe amandla matla baphe nkosi Bafe modimo. namhlanje amandla Kajeko mandla. okwakha imizi emakhaya Ontsha mahaeng. ukuze izitha Hore di ra- zangaphakathi tsa ka mahare emndenini lapeng. zikubone Zibone wena. ukuthi wena unkulunkulu Hore wena umodimo. wamakhosi akithi Wabadimo ba dikgosi. ohlanga Umodimo. laba ngiyababusisa Laba ngiyabahlola namhlanje lefatshe. nkosi Kajeko modimo. yilwa nezitha Yilwa zabo le diro tsa bona. yilwa nezitha zabo Yilwa le diro tsa bona. yilwa nabahlebi Yilwa le babo ba basaba. abangaphakathi Ba ba emndenini diteng ka yilwa malapeng. nezitha Yilwa le zabo diro tsa bona. namhlanje kajeko Nkosi Yesu nomhlaba modimo le hodimo le lefatshe simakade modimo langa lokukhanya letsatsi la ho kgala kanye siyobusa naledi yosi mlilo wezulu mollo wa lehodimo sebenza moya sebetsa moya Sebenza moya. sebetsa moya mabaphole ba Abafole mabaphole ba Abafole mabaphole ba Abafole mabaphole ba Abafole enhlizweni zabo pelong tsa bona inkosi nibusise abantu ba modimo a lehlono lefatshe bana ba ka shaya ihlombe shapa matsoho sit down hamba hlala phansi dulang fatshe uNkulunkulu nawe modimo na le shaya wena ihlombe akudume Shapa ihlombe akudume matsoho. ihlombe akudume ihlombe shapa matsoho akudume ihlombe akudume shapa ihlombe matsoho ngithi ngisize ba two centered uma size kule ndawo ha re tlile mona sizogezwa re tlo hlapisiwa sizohlanjululwa re tlo hlapoloha angiphinde futhi e re ke boeletse hape ngifuna ukufunda lencwadi ke batla ho bala buka ena isihlabelelo sikababa sehlabello santa nasi ngicela ukuthi usibheke nasi ke sena ke kopo se shebe ngithatha amazwi ke nka mantswe la ngizalwa khona mo ke belohang teng ngifuna ukukhuluma nawe ke batla ho bua le wena into eyenza ukuthi ngiphumelele ngibe namandla ntho e etsang hore ke phomelle ke be le matla angikhohli ukuthi ngibuyaphi ha ka lebala hore ke tswa kae ungakhohlwa nawe le wena o se ka lebala ila uzalwa khona mo o belohang teng ungakhohlwa uyihlo o se ka lebala ke ntate ungakhohlwa unyoko o se ka lebala ke mme ungawulahla umuzi wakini o se ka lahla noma motswaheng bekuhlukumeza le ha ba utlwisa noma bohloko bekubiza le ha ngomthakathi ba ka o bitsa ka kodwa moloi ngizocela ke namhlanje tlo o kopa kajeko ungayilahli impande yakho o se ka lahla medi ya hao ungayidubi o se ka lahleha ungadubi o se ka ngoba lahleha mawuduba Hobane ha o lahleha, labasebahamba ba bakini tsamaileng ba heno, abazange bakuthuke Asinke ba heno. omkhulu bakhe abakuthukanga Mo moro- ogogo ntatemoholo wa bakhe hao ro- bawuduba ikhaya ha o tlohela hae uma ha o ba uduba ikhaya o tlohela lehae bathina bakini ba reng ba heno abangazange bakuthuke bona ba ba senke ba o rogi omkhulu bakho bathina ezweni likamoya ntatemoholo ba hao ba reng lehodimong ngoba mawuduba ikhaya hobane ha o tlohela lehae sewubadubile nabo le wena bakini setse o ba tlohetse kunabantu abangasayi emakhaya Ho na le batho ba sa ngenxa yang- yodadewabo ka lebaka la nangenxa makosi a bona. yabafowabo Ka lebaka la boabuti ba bona kufana nokuduba indawo yesonto o tshwana le ho lahla uyabona kereke. mawuduba inqabeni ha o lahla kereke ngenxa yomuntu ka lebaka la awusanga motho. kumuntu la ha wa tlamo motho uze kumprofethi la othunyiwe othunyiwe a rumilweng
uletha abantu bakini la tlisitse ke batho ba heno. ngizokhuluma kuwe Ke mina tlo bua ho wena. ngithi kuwe Ke re ho uthi wena. baba ngitshele Tate o re ko o jwetse. ungalidubi ikhaya O ska lahla noma lehae. sebekubiza Noma ka o bitsa ngomthakathi ka noma moloi. sebekuthiwa Noma ka ngey'nhlamba o bitsa ka kodwa ditlhapa. impande yakho Medi ya hao. ngoba inhlanhla yakho Hobane lehlohonolo la hao. isekhaya E ko hae. isibuso yala noma ungawakho umusi La ha o ka o aga ube motse. ngakanani O be moholo kapa jwang. kodwa ikhaya liyakufuna ngelinye ilanga Lehae la umsamo hao. wakho omkhulu usekhaya Altare ya La hao e uzalwa kgolo ko khona. hae ko moelehang teng. isibuso sakho Lehlohonolo la hao sisekhaya le ko hae. ungaliflathela ikhaya Usalifuralla noma la. sebethini Le ha ba ka reng emndenini lapeng. kodwa ikhaya Hae impande yakho ke medi ya hao. bakhona abafuna ulishiya ikhaya abafweni nodadewenu Ho na le ba 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 tlo tlohela mahae. abathi Ba sengathi ungahamba ro ka tsamaya. ungakuvumeli lokho O ska idumela ntho eo. ungayishiyi le ndawo esikuyo O ska itlohela ngenxa yomuntu okhuluma kabi awuzanga Ha kuye wa tla ho yena. umtshele futhi ukuthi angizanga O kuwe mo mina jwetsa la. hore a ka tla ho wena ke le mona. mawumbona ukuthi uyakuhlukumeza Ha umbona umtshele Rose. ukuthi ngize kubaba wami umprofeti Utlile ho ntata wa sengizosuka moprofeti. ngiyomtshela Ke tlo mo njengamanje jwetsa ke a emella ke a ho yena. wonke umuntu ekhona oze kule ndawo Motho o mong le mong wa le wonke mona. umuntu ekhona Motho o mong le mong. ulethiwe kule ndawo Utlisitswe mona. ulethiwe kule ndawo Utlisitswe mona. uNkulunkulu wakho Ke modimo wa hao. namathonga Le wakho badimo ba hao. akulethela ukuzolungiswa O tliseditse hore kwezinto o lokise zakho dintho tsa hao. umuzi kayihlo uzovuswa nguwe Motse wa ntate o tlo bethanda utlwiswa bengathandi kuwe. Ba rata ba sa zimini rate. izitha Di dingata. zizothetha phambi Ba kwakho tlo fota pela hao. zimini izitha Di dingata hey dira. lalela lapha ka- Mamela mona motho weso. kukhona abathakathi basemndenini Ho na le baloi ba lapeng. inkosi malanga eziphile emndenini Bona ba ba dulang lapeng. Ba ezinomona ba na le mona. uyabona abanomona Ha o na le mona. unenhliziyo embi O na le pelo e mpe. uyafana O nomthakathi tshwana le moloi. ma unenhliziyo embi Ha o na le pelo e mpe. enqabeni Mo nqabeni. kunabantu ongabathandi Ho na le la batho ba o sa ba rateng. unenhliziyo O na le embi pelo e mpe. akhona kini la Ha se mo heno mona. ikhaya lakho likamoya Ke lehae la o la moya. ngeke wenze uma ithanda la O ka se etse umuntu othunyiwe kule ndawo Motho a romile uyu mprofethi uDr Ke moprofeti X uDr. X. akekho omunye othunyiwe Ha ona orubilwe. kule ndawo Mona. bonke abantu abakhona beze kuDr Qadela nize kubani Itlile ho mange. usuka umuntu eSwaziland Ho tloha motho wa leSwaziland. engayazi le ndawo A sa e tsebe mona. athi ngithengilele ebusuku Itse ke robetse bosiu. ngaphupha Ka lora. kwathiwa ngiyofuna uDr Ba re ke lo X batla Dr. X. umprofethi uqaba Umprofethi uQaba. abezile kuwabantu kule ndawo Tla mo batho ba bona. bayekele Bahlolele. usubazonda Sohle bahlole. bakhulule Bahlolele. bayekele Bahlolele. bakhulule Bahlolele. hey awubakhulule mani wena Ba bofolosa wena. awuyekela abantu benkosi abezile kuwe mani Tlohela batho ba wayikhukhumeza kodimo ba kangaka wena Wena wafuna ukuthi uyikhukhumeza. ngilalele wena la inqabeni Mamele wena hey enqabeni. hey change your position wena Tshetjhe maemo wa hao. awuphole mdoko uyashisa mani Fola wena motoho wa tjhesa. awuphole wemdoko uyashisa mani Motoho awuphole wa tjhesa. wemdoko uyashisa awuphole wemdoko uyashisa Motoho wa tjhesa. Fola. nala uyahlupha emndenini awuphole wemdoko ungibhekile njengamanje kusofa la uhleli khona kunabantu abahlukumezayo emndenini awuphole wemdoko uyashisa Fola wena motoho wa tjhesa. ngikhuluma ngoba abanye bangibhekile njengamanje kusofa Baba banishebile sofeni. abanye bathi uyaphetha lo baba Ba re ntate abanye wena bathi uyaphotha. uyaphetha lo mprofethi Ba re moprofeti yingoba wena. uyashisa uphole Hobane wena wa mdokwe tjhesa wa
Uyosisa kuze kube nini wena? O tlo tjhesa ho Ngoba fihlela ushisa neng? ngisho abanye Ushisa le emndenini. ba balelapa. Ushisa ngisho umndeni wakho. Ushisa lelapa la Ukhona hao. abangasayi emakhaya. Hona abangasayi Emva ekhaya. ukuthi uyashisa. Awuphole. Hola. Ucabanga nje njengoba ngisuka ngiya ekhaya engabe usibanibani uzofika thini? O tlo fihla reng ha ke ya hae. Ngokwabani uMosi ngoba naye Ke kona motho nowakhe. wa ke wa ke motho wa mao bana le yena Okayihlo naye. Wa ntate le yena. Umuntu azokuhlumeza emzini Ka kayihlo. lapeng la ntate. Mona. Jealousy. Mawuqala nje wagibela imoto usuthwele. Ha o namela Mawuqala nje koloi ka waphakama loreng. usuthwele. Ha o phahamisa ka Mawuqala loreng. nje wathenga itini Wa reka uyithathephi ditene. imali. O nkile ka itjhelete. Uyithathephi imali. O nkile ka itjhelete. Mona. Jealousy. Mona. Jealousy. Sihle sihlabelo sa. Sibusela. Sihlabelo sika baba lesi. Sibuyisela. Mina uNkulunkulu uyangibusisa. Modimo wa nhlonolofatse. Ngahlukana namanyala. Tloha le Awuzwani sebe. umuntu onamanyala. Ha ke utlwane le motho a nang le sebe. Mawenza amanyala. Ha o etsa sebe. Shintsha. Change. Shintsha position. Change maemo a hao. Mawuzala kimi. Ha o tla monna. Kumele ucabanga ukuthi uzothini. Tshwantse o nahane hore o tlo reng. Akuyena uMasaka umbheke kahle O mina. nshebe hantle. Mangabe uMasaka basokhuluma isinoma kanjani kuwena abantu Batho ba tlo bua jwang kapa jwang ha o ba ngoba di- uyiphethe kahle. hobane ha wa itshwara hantle. Sanibonani. Greetings. Ithi ngisize baba. Two center. Ithi ngisize baba. Two center. Ithi ngisize baba. Two center. Uma uphila iqiniso, Ha o phela nnete. uhamba ngeqiniso. O tsamaya ka nnete. Noma ungekho kule Le ndawo, ha o se mona. la uhamba khona, Mo o tsamayang hamba teng. ngeqiniso. Tsamaya ka La nnete. ukhuluma khona. Mo o buang teng. Uyabona ukuze uphumelele empilweni. Hore o tswela pele bophelong. Kunabantu okumele uhlukane Hona le nabo. batho ba tshwanetse ho kgaohanngwa. Kunezindlela okumele Hona le ditsela izigoqeke. tse tshwanetseng di tsamaya. Kunabantu. Hona le batho. Uyabona umuntu abantu azothi mawuhlezi nabo bakutshele ngamadoda, Batho ba o bakutshele jwetsa- ngentombi, ba o jwetsa ka bakutshele bana ngotshwala, ba o jwetsa ka bakutshele bojwala. ngentshangu, Ba o jwetsa ka bakutshele batho. ngokhwayi. Ba o jwetsa ka Akubona sigaret. abantu Ha se labo. bona batho bao. Zilwanyana. Ke dipholofoloane. Sanibonani. Dumelang. Uthi ngisize baba. Two center. Ngisize baba. Two center. Ngisize baba. Two center. Awuthi ngifunde amazwi kababa. Hore ke bale mantshwantate. Bonke aba nethemba elinjalo bayazihla bulula impela bayalahla izono nemithwalo nakho konke okubabambesela bungeke bunke nethembe elinjalo bayazihla bulula impela sebeyalahla izono nemithwalo nemithwalo nakho ubabambeselayo.
abakhulu nabancane ba baholo le ba banyane mabahanjelwe nguwe ha ba tsamaile ko wena zikhumbule wena Nkosi gopole wena Modimo inhliziyo zabo dipelo tsa bona abakhulu nabancane ba baholo le ba banyane mabahanjelwe nguwe Nkosi ha ba tsamaile ko wena Modimo zikhumbule wena Nkosi ba gopole wena Modimo inhliziyo zabo dipelo tsa bona